mel thatna le pian na lawang hian an filfam kimbi ke mo ilo ti ringo tange Victoria's Secret model chen khatte hi chu che ui le che thing ve thei tak tak an om ve thawanya I o ilo hial zok mai thei tunjuma hian an che chiat na lam video kan thir hawanga chuan let developtan subscribe le like zeu kha o tin notification bell po kha thei lo shamla Kelly Gale December sang ni som pariat khan model Kelly Gale hi midang ten ama nga event se tini om takin in and out burger dor kota a entry zone live video ati chuaka a video clip pakhata chuan he restaurant chunga akenlu fruits le vegetables langin adanga pon lama a exercise lak na tur manrua vel ati lang bokani alandan pera chuan midangin nga event se ti adu fa ni shatani a ma se video lo entu mitam tak fast food ngai na tu te chuan an lo ngai thailo na samayani Gale hi a followers ten atil ti dan hi sim turin an du thu soyin chen khat chuan nangma in fit taka omidu awanga midang ten nun soisel kherangai lo ti inan sil hlakani Taylor Hill po hian April sang ni som pariata Coachella Festival Covella Music Festival lar mai kha amang na sade hlakani mel he model hi abial pa Michael Shankle achian pakhatin Neon Carnival Party an chwa san puilai thalak mu hi chuan a omzia tur kan chethiam mal vek ome din po ding lei theilovin achian te hian guiding chopin an kalpui ve sham shamani bera Beyonce adu zia thusoyin achat thazui ngala ni ome ti chuan ama lo ngak tu SUV a chuan an zon lut taringot mayani Bella Hadid Taylor Hill chet noina Coachella Festival a thau hian Bella Hadid po in Lil Wayne la lo sakpuin N-word antimaya chuchu nigger mi hangte mo sit na tongkam che khatani a an hole nge ni chu word chu Bella hian alam jungun vewani ome hechil thenwang hian Bella Hadid followers se chuan amada ya alo tui to le vunrong in mo sit na lam alo ti to tekha an phor chwa sak le a an ngei vew ni inalang hei chau hi ni lo Bella Hadid hi kumsang ni som pali khan kumsom pasari mi chau alani la yin DUI driving under influence wangin manani a heta hian tan chak phalba ka aleta tanin stop sign a po dinglovin police car ala su chep zuyani anti hetil thlen nu hian blind gossip te chuan Bella Hadid nu Yolanda Hadidin afanu naw pangber email a thon na an nei fu hlau maya a email a chuan afanu ne na hian film khur taka che turina cha a chumai ba ka a car enkol fai turin email a changa alandanin a car chunga hian damdoi beer bur vodka bur le khachia le ke korte hak nubal a omani mel anulama Bella Hadid hi in soifia le in heng thil thlen na chan hi anat na vei Lyme disease wanga ain enkol mek wang ni in asoi ve dai thunga chuan lamching itivm Bella Hadid chau hi Victoria's Secret models zinga N-word manga pu anni lawa November sang ni som pasari khan heng nula sambuang na le mel chatak tak te hian Cardi B la bodek yalo lo rep puin vunrong musit na lamkai an lo cham ve na sa ani ome he video tanga alandan chuan tu berin nge lamji shat mai thai ani lawa ma se model zinga lamji lo chiangbal chu camera ma chon mek tu Divan Windsor ni in headline saklai hian ani chu alo ngoi de ya boina apumpel pha te dai bokani kaini po in kanchong kam mante kan film khurwanga em he video hi Victoria's Secret Fashion Show behind the scene video model lartak Carly Close in YouTube channel a post ni in mi in an social na sat wangin Carly hian a video hi a edit thali a N-word an lam rilai hi a paile da yani midang ti huat zong le du lo zong soitu ni chu an she tang viewani mel Gigi Hadid kumsang ni som pasari Victoria's Secret Fashion Show a khan Gigi Hadid atel ve mi aloti ilo she to mai thei achan su he show hi Shanghai China ane ni in he show nei ma hian Gigi hian Asian meet the mel London fiam thu tho na na lo man wangani Gigi hian Augusta a he show telatum thu asohin Instagram a thinrim tak taka comments tu te achang le ta ma se hemi tu loka hian Weibo a ngaidam dilna English le Mandarin chong mangin ati chuak le thung midang te ka ti na ta wangin shiom ka ti le a in via lo she tura ka du che u chu ka thil ti kha midang te ti nat ka tum wang ani lo ka thil ti wanga ril runa le shiom lo ti te hne na thinlung takin ngaidam ka dil che wa China mi puite ka ngai na in ka za ema kun kal to a ka zin to na te kha nuam ka ti ani tuna chuan ka thil ti wanga thil poi thei zia ka insert chuak to a ka ngai dam dil na hi khongaya mi lo pom sak ka be sei ti in
nima silachin Vogue report dan chuan angai dam dil na hian omjia nei lem lo achan chu Weibo a chau posin Twitter le Instagram a post lo wangani kumsang ni sompanga November Vogue Italia isua khan Gigi Hadid hi bronzer nisa in ukhak angalang tura meichia in cosmetic an manchin ang hi nasa taka in noin mo ania nasave tak chuni he magazine tampok hian kumsang ni sompariat me isua in lan le in heta po hian makeup thim lampang mangin amani ti po sha the manglo khopin alang le boka he thara ka wang hian Gigi hian soisel atok le na sa hle maya chuwang chuan ngaidam dil na Twitter a tweet le tani makeup uchuak taka man hian kan pian ken du omna te hi alovan le na sa em ngaidam dil nga hi khopa makeup phan man na sa chu a Karlie Kloss kumsang ni som patni Victoria's Secret fashion show a khan Karlie Kloss hian America cheng masa Red Indian Telukhum anglo khum chuakin Katizia underwear aron ha chuak boka a in China wang hian mitam tak soisel na atok na sa hlea abik takin Native American te achangin Navajo Nation spokesman Arniza chuan Associated Press te shirin hetianga in nui so na Halloween ni emo Victoria's Secret ni emo chilmin chak khumani kannam culture chil chak khumin minti chinrim hle mai ti in Victoria's Secret boy puitu te chuan Karlie Kloss hetianga in nan lai hi show achangin an paile thu chua an siam ngala Kloss po in Twitter anga idam dil na angde tweet ngalin Victoria's Secret show a achil ha ka wangin midangjil ru alona ni chuan poyati thu asoya ngaidam dil na chu ani chi alo ti isha thiam mayanga poiti thu soina deu chawani khi kan che thiam mayang chu Erin Heatherton Victoria's Secret Angel Chin le Leonardo DiCaprio bial ni lui Erin Heatherton po hi court lama thuboy nei reng mayani a kumsang ni som pasari September tha khan The Blast the report danin Erin Heatherton hi stylist le a business partner lui chuan $10 million zit mai choi turin courta aking hem maya akhin na chan chu an na tho dun mek na sportswear line pakhat retroactive acho san thut wangani Heatherton hian courta hian thinglet ve ngalin an na tho dun na turata na poisa alo tho to $25,000 chu pelet turin aphut vele thungani Heatherton saidan chuan an sportswear siam chhuat chu quality chetak takani ati kumsang ni som paria July tha khan Heatherton attorney chuan judge tenena Heatherton attorney ani na atanga ban adil topa achan chu he retroactive case a hian he model hian aroi naman poisa apechadu lawa a lawyer hian biak po atum po in big bow dan tu ringot azon zel wangani he attorney soizel dan hian Heatherton hian aroi naman apedu lawa pek tur poisa nei lo tachia anga insoya tum tlatani michin khat ngai dan chuanin he model hian dan anga a poisa pek nge ngei tur apek lo nan hetiang boruak vel hi avor swak mai mai ani an ringani hei chau hi lo ni lo ania o kumsang ni som paruk July tha khan page 6 report danin Heatherton chen omte West Village apartment building ami te chuan Heatherton hi a ina an party bank chen lutuk wangin thuboyan the luta danina phalba ka bank chengin zanlama reitak an party vak mai ni ome hei mai ba ka hian Heatherton hian a in lo naman chengnoi som pahni heti lai hian alo la bazuya ni ti sha chu ani bok Miranda Kerr po hi Victoria's Secret Angel lar tak ni chin ma se Angel vaklawa chet po aching ve ni ome Us Weekly report danin kumsang ni som pani Victoria's Secret fashion show zo a khan Miranda Kerr hian Justin Bieber alo kop ve zoya ni ome heti lai hian Miranda Kerr hian pasal pomlai Orlando Bloom anei mek boka a uirenge nianga a pasal asike san zoi hetil thlennu kumni vela Justin Bieber le Orlando Bloom te hi anin khoi noi pha chep hialani kha kumsang ni som pali khan Miranda Kerr hian Malaysian financier house tak mai jolo adei ti report a omboka abial pa hian in China tereu $8.1 million man hu zat maya pe a ma se atil pek hi alak sakle ani ome The Wall Street Journal report dan chuan poisa thu bo chen tumwang chawa thil pek hi pe ani anti Jessica Hart Taylor Swift hi Victoria's Secret fashion show a voi khatna tan kumsang ni som pathum khana performa Australian Victoria's Secret Angel pakhat Jessica Hart hian Taylor Swift chungchanga ngaidan anzona a angaidan dik taka soya asoi chiang mama jok ani mai thayani magazine pakhat WWD te zona Taylor Swift hi Victoria's Secret model ni vetla kani angem ti chu Jessica Hart hian heti hian a changa ai kangai dan chuan miril ru thata kani ama po anal mase ka shelo le katan chuan atling tok lo ti in are ru dik tak asoi swak nge yani mela mase apoi thui ta ni John Mayer te
Calvin Harris te le tuna Kim Kardashian ten Taylor Swift thinrim chet na theizia an shia ang hian Jessica Hart hian atong veta kumsang ni sompali Victoria's Secret fashion show a Taylor Swift perform le tura injem na anzia khan Jessica Hart hi atel ve tura ni lo ti aninjem na a anziak tel ni in thu thanga oma a boy pui tulam chuan an pha a masila Jessica Hart hian Taylor Swift hian alo ti emo ti lawe mapo ni se achunga alom lem lo ani ti social media lama a phau chhuaka Instagram a sweater malama hetiang thu chiak hi a posta 4-letter bad word Taylor Swift alungoi lem lo ti chu achiang khopani ole khati zong khatun chu matan chuan loni le phot sela dam takin lo om ula milar te chanchin ngainom tak tak dang te nen kanin hule thoi don nya